long ban pun mau ya ka jing long ya ka jing im ka jing o kat no bau don ka jing kit le ka jing kit kia ka jing ki ya la ka jing ka presbytery di bar ko we aga jing te bu jing seng presbytery te na do bangalong pastor na sem badu pastor wa poilu ti jing seng di ka presbytery inde ta jing seng ka presbytery klang ka mi dio sin sinam Ndai ni don ki seng jong kata ka presbytery ate jongi ka sala presbytery ki seng de ki no sharai ki wi ki seng la ulong si shau pastor ba ubam ju kampa ko ya ki ni ki seng but the shisha ka lo ki sengan ni kum ka presbytery ba away ulong pastor bala ai ki Shakri ka baslam ha apo ka presbytery ki Nalaban nong kumalay, sunfly snem uladon adun nala. At iting Shakri yung kakam yung presbytery. Kumbalaong nung kren nakalyang yung cingkulik history nakalyang yung kabalang hatungyer. Ulalong na siya uding ba upaya baskem yung presbytery gitu. Ngamla panyautang ikikam ki bau ni pastor ula kit ye ka kam ye ka presbytery tendrai ikam ki bakam kong san ye ka presbytery ngalabat ang ula simlut nadu ka kam secretary ye ka presbytery hadu ka kam kung motor ye ka sinod motor ye ka presbytery but ngakan mau ya kajing bagajing tre jung pastor kolong ba ude pastor batre sitam kumba piosno hi nado bastang habau larung sa ka ministry jung balang kasinat kalabu yu haga district kendrong ulatre haga ni district omdunai ka arphosnan kalong kawai ni district ke ba sitam ba ko ka presbytery ke jung Hadu mentang ngelaban ong kibabun kibalang baru kibalang impat long motor gidang hapan yar ke kacat ni hapan yar ken homba jong kathem kendrong baru kowe tolong kecaka ka bakam sitom ka bakam ndre ni pastor letrei la Shakri pun snen ya kanika district tende din giding Late Rev G Leroy ban trei haka pas trade mountain ka Presbytery kelapan baik di ban wan trei no haga district tinggal but ilane haga niga district tak hadu ba in the Tyngkai kumagal Ikam ki jong pastor ki bola trei kilo sipun Hakiti ki por eding duna pastor kolong komajor. Apa Reverend Late Rev OS working lakratno. Ula devan yarap ki babon ki balang ki badon hapok kan nega district like so pun snap. Data onda haba Late Rev MS Ngaks ilawan ban long pastor ulalat ban yarap ya kan ke district ndai mau bagi Late Reverend S Pelenier kala dei kinu suman ke bajalan ha ya ke district like kan so barawai te habangi kenmau yo new pastor kawai ni kikam ki ba don ke jing helm sim ha ulalong hadu kapor ke bangang lawan banlong pastor haga shala pastri udai usketri jo ka shala preaching campaign ubarhem ba ubayalam ba ka presbytery barakowai ban pelong ya ka presbytery bat ki para bangiti baro ban yo musim ka jingete ka kamela la kalong ka presbytery
lagalong shabar yung ka Presbytery kumjo. Ulatray gani ka kambon sinamba. Bat ba uniu pastor ula longro Shakri yung ka pastoral sub-pastoral yung ka Presbytery bon sinamba. Kini ki committee ke ba ubat bon sinamba ha ka Presbytery ke dulu. Tingam laban ai ki snem namar balai ngam yo kapor bangan pet ki kot Islam namar adin baula klat la oi ngaban kren tingar pada suwan hina kajak nala dong kot Islam ngam yo ban pet kendeng la kren ikini tapi tingkan mau namar bau iki kam ki jing tre ki demo. Ti kawai pat ka bangakwa ban pungkan mau ngilang baro bau new pastor jupet ki standing committee dengan Presbytery. Hadu kini kisnam kiba hatian do utang iwan. Ula syang akmat ka standing committee bor banyo sngeu ki keren. Jadi jinge keren. Jadi kam ki bangikum ka Presbytery keren ki standing ka por sikapor. Bat ngabaga sultanat ban perkhat ki uni pastor kolong bau ai jingkai yang asibon namar balai deu pastor umum ju sultanat ban sirong hoi ya kanu kam deu ba la ba banti ya kanu agenda joga jinge keren tat hadu bagi pai ba berkho kini sotho kini sai ulong banang ba banti ikikam ban ketik iki pai ba begini keren ya ki kam juga Presbytery. Lakalong ka Presbytery, lakalong ka standing committee. Ki committee jongi ka Presbytery, kim jude ki committee ki ba step. Haki por ki ba mensua. Lakalong ka standing committee ngi show ni ki laikan ta saukan ta. Namar ba ki pastor jongi kim ju simrai. Ya kinu gulu ki kam klam de tai bhai ki kam ki jongka. Ini pastor de di cha Ubiu ubala yalame ka Presbytery haka tekar kom bangin yalebnya iki kam yo ka Presbytery bar kawai. Bat kum ka Presbytery ni yupa yo nu pastor siki committee yo ka senat nadu ka senat ka ba mensua. Ujulai barobor lenter ka committee yo ka executive committee yo ka senat. Ulau du khat yo ka pastoral ministry ki por ki ba jo ka senat ka mensua. Ndai hadin bala thong pat jo ka senat KGP senat sangi ula dei du khat jo ka sti committee system nadu ka snam ar hadu ka snam ar pusan arajar san nadu ka snam arjar hadu ka snam arjar san ula long du khat jo ka sti committee jo ka senat. Bat kita ki long kisnam ki bau pastor ula syong thaji nakakam ndai namar bang itangi duna pastor bat long pastor barang ba ngila khai ru long khot joga sti committee joga senat kisnam te pastor G Leroy hi ula long desisa ke jingker khu ko bakrau ya ki kam joga Presbytery ka jungi